Yun no, bali ato iti imukbang tayo kakabsat, ada ti pakbet tayo kin prito nga galunggong. Sabayan da kakabsat. Adagam sili tayo ti kakabsat. Napuno nga sili kinso ka. Pagsausawan ti prito. Muna nga subok kakabsat para kanyayo. Mangan kakabsat. Pakbet. Nanam. Kamatis. Crunchy. Bahaya. Crispy.
Ang saman ko kakabsat, supay sayang. Taing na bangus. Shit, kasang. Last. Ay, sus. Kimasin. Alpas tayo na nga ng kakabsat. Nung nayatan nyo man natin nga video, anyo riplipatan nga, share, kin i-follow ating nga page, vlog ni Indong. Peace and love.